Bia Kamal. Jo bana kwen gwasame bana rwach ketin kona lat karodin reji no Sudan. Bana rwach ketin kon tin lat karodin in tame. Tin bej in kon tin la rodin. Nuari take me because an lokaje. Like right now report belade bela dunku me spele ayo long. Bebe scale spele ayo long. You know. Bebe stin ka do badana gurka jeno de yar ka je ke kwaje destroyed. Nyak lere me kene ko kino kon ke channel nyaga bana je chuto kel ko gwa bu kon rudan ngich you know ko de kon man le rore de kon ngaji no lemu ko te dum walung te bej te lat ko rodien te talk right now to go ran oda ro de palpin ka lien den wena me an walle changa kel ka pai baro ron kina dangro wuje dangro bakel jen changa nyam dien ke changa kel ka pai baro dene jela do ne de la chang magwa de shen der tin de kwaran dakse ma cha de le barar ke je ka pae me ki pae tin yam ke nyok dong de shoja dan tin e kontin adela tok tam me pai baro we pai bada we pai bonga la jana gwan mo dong la bel ken shek you know ka nyok pin la te ka nyoy la ri la ken tin so de la gwan mo gwa bokon so shi gwan mi je gwa ka kon men ban rege kuya spela yo ke je janene Dr. Yang Machar jala kwero spele ayo. Nating one kwana influence along right now kamita kon. Tene lat ke influence medit ko dena jen acha Dr. Machar cha de support. Kene de tone kene tin kontin na gano te mede to kake. Anjin michele ben bashi we kake. Eno cha je de no ko dong de te mede logo. Kuma spele ayo me kam gajarar ngai kon diala. Nege na kanara wiki juba kirma yadi jendo be dane ba spele ayo ba chaka ja. SPLA ayo charge de chak ko ayo ludno in a position. Reason dana cha de chaka jene. Dr. Machar part de SPLA. Male cha ta in 2015. Den jaka ko ba SPLA ayo ba je chak. Medan me jene wege jere wiki juba la ran SPLA. Kel la bonan te kim yaditin. Ano chinetin konti la jengel the council jang pankin kan kiri jogo no Riek Machar kenen werekien ke chibere which ke party mutually SPLA. So that was one of the thing, all right. Michikana dul then and when mo mechi talk to Riek Machar cha jogo no jin party bi cholo no in a position kon bagate la government ken Dr. Machar ken je look ku ngeje gwanu malatke jang kelge kirma yadit let ken duob dan de ken Dr. Machar de ken bat ke je ki de ka pa de SPLA yo de ken chot ke je you know jenta dan gur ken je gur kono Riek Machar ba identified no take a part Michel SPLA yo ken nwere ke kel ko chi ken junubin kelyo chi ken jako nyer ken nwere ka tae dan e chi ken la ken ra ke je ko meda ne to kor ke 2013 Riek Machar cha cheke ken wo jene she ku che jelat rami momo bararo de ko nakaje dob dandere ku lat keje gayena ramlet ku by the way cha baran rode na gurun jeno jin biye chu lat chetwok na chu riaran gwat momo liu nat but chi jen plan Dr. Machar plan ke liwo wo bisos dan bete kamal ne ka ruwai ne ka dialan ko na lade ke nying development ka do ko de ne dial kontre wi ke South Sudan de ken rodienok de ke jalkel de wi de jelat de raman noka mala ko ram noka de wi de jarwa de je chukwan ajin mission nan te Dr. Machar
dino chi jen mission nan te kir mi yadit kan jang ken kir mi yadit plan dien ke lu kan jang dial ala jengel the council ko kan kon right ke South Sudan right now ke kan kon right ke kir mi yadit dit kan we kir mi yadit kala do television South Sudan ban je right ke 200 years television le national election kamu national election wo ten ban jerik ban dom ban jelat ke ban ejek and the first step is to remove Dr. Machar ko ne ko kene ben korone buka telot rama bumne jen e Dr. Machar ko Dr. Machar ajala wangjana la ja nyodo ni me dane te ka kel kene John Grande mabir me daka o lo ko jene te ka nuar mude ko de je kwala la ne nuare jene lok Dr. Machar ka Dr. Machar am mashugwar me ngeti diala kon do dan hukum we keja so cha no ko ne so chi Dr. Machar chongolel che John Greg jogono bu kor dak jen ko te ko te ka 1991 bichi Dr. Machar che kor che ngo je ke jang chi gari aften jang wo la na rodin kan nuare wo chi kan ngo gor pin ko mi jeni guji chiang nuare right now tele nuare mo gor dor pin story mi chi konto la gur kan be kan ria be kan bat ne me ta nuare mi right now cha gur bare ma cha la nyingala karom so ka jan gwaze dan kiriya mo je ten me chi ko markene John Grande mabiur chamal chala chimal chebe che kamyen jato che dinga bor chi kan ngaj bono chamal chajalat but still goro jeno ba use agenenga agering machar community meti John Grande mabiur ten tame chi John Grande mabiur che to che de kap che de right ko ngeje chikan real ke medan che to jen kwa so Sudan kwa leje jem so na mo machar elaka but gorkin yadi de no be use ala advantage kaja ba jang dial ko ken be ke influence ko ta medan cha cholo mene point de en Dr. Machar jang ajo no jina ngaji medan che tuo ke 2000 ke 1991 jana jogo yes jo me che tuo ariek pan chela do ne ajene me bel ka ha ko chine te pinda chi ko kuri kana ter me che ko apologize che wakaram do dia na mo michiti tino michine ka bachi grek chikana lat anga me bukula apologize on his behalf muluno di duere ko na cha duer John Grande mabiur anga mi bi lar no che duer chalat mi cha ko lar no cha duer medan karama mo mi chimi jeki lado keta medan anga mi jogo no jin mi se lade mi jeki be lar den wo me chalat medan e mi je che wo during liberation struggle che tete be ti chitwo things to china de lo jokten ko medan tena ke struggle kireng machar chala de nono me cha no ko medan chalat but yete tan jala de no chiri reng machar ne bi paleka steering machar tik influence ko tik community met core ko bum ne jen no area core ji ko tire core mendur diale ko ken but tikim yadi che plan chere ala keno the only way bareng machar ban je wo Kenya ma ken kuin kwar ken neben ajene kule to go medan ke 2013 me wo ke je ken all cabinet the whole government cha wuje ne dia then the next move cha la kin yadi de lengu ke gorno bereng machar be gorno be je yene kulo yene je ka wer je ku kor kulo to ko cha lugo no bareng machar ba lel ba yen me chere machar jo ire chire machar do bar in the morning amo churing machar chuwe kan wadi ale konte tire wich kujuba gore kere idwele jena kula tika door to door killing rewi kujuba muko jen sala no ba nor ba kan ko ne o chikir mi yadi ti ngaje no menje chap ring macharun bala kor kaje kana nuare so e gor bro da choba nor ba kana kare machar kana gor batin cho yen kana je kwara chayo gorbo ne kare nyali gor kaje ga mechi ma meja kairar e wene ka faka namo kele ngai kon diale ko kan wadi ale kon ido teram tel wonde pale jena ku ringa je kan dial ko ngai ka plan jane plan tede batene ide modi ja ko ke jok ko gode da ne chaje bure ja ko me da ne ci tok ci ku ko jen tay dan ci jangalat ge te ge ku mi ci tok that's the reason why me ne kan warga je atele ku mi ci lat by the way that was the plan tactic jengel the council mi joj na jang boda lat no mo lalat kan ci jang wuri chala Peter Biar ne cha yen ka United States chala ramadan nang na nga e selpa ke ma yad reason na na ga je chala da George odi chieng machar ke participate reason na kana
che guro jen be jere kwara you know che guro te national election bala jen kun yal de nyal lad me change du mi chikir mi adi chen no ba national election ballot ki those 1,000 people chicken de liu ke ku kwara she cha ka sa ke ko bulo joko me dana che kon lung lok run yal te chwe so na me jen dan le rod so re ma cha ke 2015 me cha force ko ala spela yo chwe nok na ke tele re ke go gwaye ke were ke juba men mi wala ngode spela yo tel mi wala ger principal ke and everything ngode ke spela yo anyo mo bi anga jene ke ku spela yo let's feel point baje ger ki SPLA baje ger ko jen lu Sudan People Liberation Movement ki Sudan People Liberation Army right now so Sudan ke ngot pin Sudan ke la South Sudan so ku jemo chaje bu chol non baje ger changa dan ring ma charo berar jen dan to ka men cheli ko di kina la ngot ka cha bu chol bo in a position they remove changa dan cha ki kuin kware to ko kume kel Remo char par de kana par kirmiari de jen kel mo jen SPLA 8 do ana ayo ko wara kana aji ko rate de kono so kujamo ayo baje found ka kon were wa de dana cha connecting me remo char blo jo ku mala jogo no ben ka SPLA ayo jen nan to kono en mi pai bene mi chale par kola mi chi ben ka par mi chale ayo on teme ayo party that extension and chore mo ko wade wa woni je ku SPLA why what is the reason jen yos ke je ba use kir mi yadit ka do badan dong de kana de kana confuse ru ka so during election that is what they're going to do away ko ba ngulel by election ba je joje tenye na telmu kujimi so na me der we ka ya kada gwadi na ngach en ban nyo je ka another report biya ta gama